Danas pričamo o tome kako možete smanjiti potrošnju baterije na vašem telefonu i šta treba da uradite da bi vam baterija trajala duže. Postoji nekoliko bitnih stvari u samim podešavanjima na vašem uređaju koje znatno mogu da poboljšaju trajanje vaše baterije u toku dana. Ako imate telefon koji nema tako dobru bateriju, možda je malo stariji, baterija se istrošila vremenom ili ste možda samo u situaciji gde nemate punjač pored sebe i niste u mogućnosti da napunite telefon, želite da vam baterija u tom periodu traje što duže, nadam se da će vam bar neki od ovih saveta pomoći da to i uradite. Ok, pre nego što počnemo, samo ćemo da podelimo ovaj kadar na dva dela. Sa jedne strane imamo iPhone 12 Pro, a sa druge strane Xiaomijev Redmi Note 10 Pro, tako da u zavisnosti od toga da li imate iPhone ili neki Android telefon, možete da pratite podešavanja za vaš model. Ok, prva stvar, ovo je možda najočiglednija, ali ćemo da spomenemo na brzinu, a to je battery saver i samo osvetljenje ekrana. Znači, ako vam je baterija na izmaku snaga, uvek možete da uključite battery saver, postoji i na Androidu i na iPhoneu, uključite battery saver i smanjite osvetljenje ekrana koliko je god moguće i to će pomoći da baterija traje duže. E sad, kad smo prešli preko tih osnovnih stvari, sledeća stvar koju možete da uradite je da uključite dark mode ili noćni režim ili tamni režim, ukoliko imate telefon sa OLED ekranom. Postoji dosta videa na YouTube-u koji objašnjavaju razliku između LCD i OLED ekrana, ali ukratko OLED ekrani funkcionišu tako što gase piksele koji su crni. Znači, ako imate crnu pozadinu na telefonu, pikseli na tom delu ekrana će biti ugašeni i trošit će dosta manje baterije. I samim tim što ćete uključiti taj dark mode na telefonu, sve sistemske aplikacije, podešavanja, kao i dosta drugih aplikacija kao što su Instagram, Facebook, YouTube i slično, će zameniti belu pozadinu crnom i to će pozitivno da utiče na potrošnju baterije. Ako sa druge strane imate LCD ekran, nažalost dark mode vam neće pomoći zato što oni rade na drugačiji način i svi pikseli su sve vreme aktivni, ali u tom slučaju možete da pređete na sledeću stvar, a to su internet i Bluetooth konekcije. Naravno, i internet i Bluetooth su prilično bitne stvari kad koristite telefon i ne možete da radite većinu stvari bez njih, ali uvek možete da obratite pažnju na to šta trenutno koristite. Znači, ukoliko ste povezani neku Wi-Fi mrežu i ne koristite mobilni internet od operatera, isključite mobilni internet u podešavanjima, a ukoliko ste na lokaciji koja nema Wi-Fi i koristite ovu drugu mobilnu mrežu, isključite Wi-Fi u potpunosti, s obzirom da telefoni u pozadini jako često skeniraju okolinu tražeći dostupne mreže, što samim time sve vreme troši bateriju. Sa druge strane, Bluetooth, ako vam treba, treba vam, ako vam ne treba vam, ali samo imajte na umu da i on vuče dosta baterije, tako da ukoliko ga ne koristite trenutno, možete ga takođe isključiti u podešavanjima. Sledeća stvar, koja je još bitnija od toga i stvarno troši dosta baterije, je funkcija Always on Display ili kako ga Samsung zove kod nas, uvek na ekranu. Bukvalno sam morao da izgooglam taj izraz, ali da. Uvek na ekranu ili Always on Display. Pretpostavljam da znate šta je to, ali to je uglavnom ono kada vam je isključen telefon i stoji vam sa strane, ali vam i dalje recimo sija sat i neka bitnija obaveštenja, što je u suštini prilično cool opcija, ali stvarno troši dosta baterije, tako da ukoliko vam nije neophodna, uvek možete da isključite to u podešavanjima. Većina novih Android telefona podržava funkciju uvek na ekranu, a sa strane iPhone-a ta funkcija se pojavila tek sa 14 Pro i 14 Pro Max modelima. Nijedan drugi iPhone nema tu opciju, tako da ukoliko imate neki od ta dva modela, isto se preporučuje da ga isključite kako bi uštedeli bateriju. Slična situacija je i sa osvežavanjem ekrana. Veliki broj novih Android uređaja podržava osvežavanje ekrana od 90 ili 120 Hz, dok se Apple sa većinom njihovih telefona drži osnovnih 60. Izuzetak sa Apple-ove strane su iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro i 14 Pro Max. Brzo osvežavanje ekrana čini da vaš telefon izgleda dosta brže i fluidnije dok ga koristite, posebno kad, na primjer, scrollujete po Instagramu ili tako nešto, sami pokreti i animacije izgledaju dosta brže. Sam telefon, naravno, nije brži, ali definitivno ostaje takav utisak i na oko se stvarno vidi razlika između 60 i 120 Hz, pa čak i između 60 i 90. I koliko god to po meni bar bila odlična stvar, stvarno jede mnogo baterije, tako da je na vama da odlučite da li želite da imate bolju odzivnost ekrana ili bolju bateriju. Želeo sam da spomenem još dve stvari koje vam možda ne troše bateriju direktno, ali pomažu da se ceo ovaj proces prazne baterije olakša. Jedna stvar je da koristite brzi punjač. Brzina punjenja baterije koju telefoni podržavaju raste iz godine u godinu, gde sad sa strane Androida imate telefone koji se pune čak i do 120 W pa i više, ali ajde da kažemo da je neki prosek oko 30-40 W. Sa druge strane, iPhone-i se pune malo sporije od Androida, ali opet sa treće strane znatno brže nego što su se punili pre 4-5 godina. Tako da ako imate noviji telefon, ali koristite neki stari punjač koji imate od ranije, postoji velika šansa da vam se telefon puni dosta sporije nego što može. Znači, proverite za vaš model telefona koju brzinu punjenja podržava i onda možete da nabavite punjač sa kojim ćete potpuno iskoristiti tu funkciju. Opet, to je posebno bitno kad pričamo o iPhone-ima, s obzirom da Android telefoni većinom dolaze sa brzim punjačima u pakovanju, osim nekih novijih Samsung i Xiaomi telefona, ali dosta tih nekih srednjih modela
dolazi sa punjačima koje telefon podržava. Ako koristite iPhone i ne obraćate pažnju na punjače, postoji velika verovatnoća da imate punjač koji je dosta spor. Kao što možda znate, Apple je prestao da uključuje punjače uz telefon sa iPhoneom 12 2020. godine, a svi stariji modeli iPhonea, osim 11 Pro i Pro Max modela, su dolazili sa sporim punjačem od samo 5 W. Tako da ako ste imali, na primjer, iPhone 8 i kupili novi iPhone 13 prošle godine, koji dolazi bez punjača, i s obzirom da dolazi bez punjača, nastavili ste da koristite one od starog telefona, telefon će vam se puniti dosta sporije nego što može. Tako da opet preporučujem da proverite to i kada kupujete punjač za vaš telefon da obratite pažnju na brzinu punjenja koju podržava. I druga stvar koja vam se možda neće toliko svideti je menjanje same baterije. Ako vam je telefon malo stariji i koristite ga neko vreme, potpuno je prirodno da će baterija da se prazni dosta brže. S obzirom da su te baterije u telefonima generalno potrošni materijal i što ih više punite i praznite, to im kapacitet više opada, manje raste, manje ostaje isti. Tako da ako recimo imate telefon koji je star 3 godine, postoji verovatnoća da mu je baterija dosta oslabila i ukoliko ste i dalje zadovoljni tim telefonom, ne želite da ga menjate, uvek možete da zamenite samu bateriju i produžite joj trajanje kao i život samog telefona. I nemojte da kupujete one baterije od 300 dinara koje će da vam zapale telefon za 5 minuta. Ok, ako želite da vidite neku recenziju, kliknite na ovaj video desno. Uskoro ćemo snimati još jedan video koji će pričati o tome kako da sprečite degradaciju same baterije u toku celog života korišćenja vašeg uređaja. Stiže dosta novog sadržaja i like, subscribe i sve što bi vam rekao bilo koji YouTuber. Aj, čao!